the aksara Simalungun is surat 10 siah. Surat 10 siah. The surat 10 siah's name is the 19 literacy. With the 19 8 ke kanan 1 2 3 4 5 6 6 7 8. Halo Bang Dharma. Lagi. Oke. Bentuk tangan. Telapak tangannya berlawanan. Kau juga mau? Iya. Kamu 1 2 mau belajar silat? 3 4 5 6. Yeah, and her mother also. Yeah. And is it difficult? Is it hard? Like physical? Yeah. So it's like to moving from left to right side and then to make more close. cantik. Cantik. Pasok na pakan mercusuar ini. Okay, Boto. Boto is a sister. Yeah. And then I using to. The name is Gotong. Gotong is down. Pasungan pertama Zara sa dari lang kini. Makasih mo pa magbiyak. Bang Mardi, kosok baju udah Bang Mardi. Okay, apa mo? Can you open the? And the eyes? Eyes. Nose. Ears. Nose. Neck. Head. Eye. Hand. Finger. Leg. Feet. 5 points like this. Can you tell me the name of this part? Okay. So we can start. Yes, we can start with you. You can point to a part. Yes. And you have to guess in English. Yeah. Yes. You will point. Lang kurang butokin. Ini koordinator daerah jadi Tapi ini apa kali ya betul lembut kali dia karena Masih soft ya? Masih perawan dia. si said Like a virgin. Enggak kurang ke tengah. My eyes. asing bikin ni Solma. Siang pe hari. Siang hari. Itu dibuka kan yuk. Pulang dari rumah. Kayaknya lebih cantik ini lah. Iya sih. Ya. How cute.